بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدميدكي جمال الأولى مهم سولا وندوس ميوقت كوريا مدني علمي خزانة دويست ساليس فاسفن برنامج آد علمي خزانة برنامج ميهار كوريا ميغندني جني شيطان كبان ركعتهم مي موضوع علوم كوريا جندايروغا جني شيطان غولي ورق جينا نكوتا تكا ميهار علوم باني علو هدافا එකතුම් ෆායතුයි 4 හෆ්තාගා මේ මවුලු දශම් හම වරක් ගින නුකුතාත මිහාරවනි නිමිෆා අදීසම කුරියන් අලුමෙන්ගේ මේ මවුලුගා ගින නුකුතාතකේ එබහුරි අලුමෙන්ගේ මේ ඉල්මි ಖಜಾನಾ ප්‍රෝග්‍රෑම් කී හම වාකි ખાસ මවුලු කණ්ඩලෙන් කුරියක තන දිනදා ප්‍රෝග්‍රෑම් කවාති තිබෙන සුවාලෙන් උති හම අලුමෙන්ගේ මවුලු තෙරෙන් සුවාලු ෆොනෝන් එදෙන් අදි සුවාල් කුරමස් වර බොඩන් එදෙන් මිරේගේ ખાસ මවුලුවා කී ජින්නි ෂයිතෝන් කිම රක්කාතරෙමුන් अदीस मीगे इतुरन तिबहुना नमादा गुले एक सवाल करम फुर्सत होलो हेबानी अद अलमना को स्टूडियो गा मेरे स्मृति बेवी शेख अहमद समीर बिन इब्राहिम अद शेख मोहम्मद सिनान सवाल करम एसएमएस करवानी आईएल जैसे मफहु हुस्तन को दु कोल्लवा एबे फुलेगे नंजसवानी एफहु दें हते हतरत का एसएमएस करवानी तिबेन सवाल ngoती हम यार सा फोरम गिंदवी आईएल जैसा हुस्तन को दु कोल्लवा सवाल लिवानी एफहु दें हते हतरत का एसएमएस करवानी අද අලුම මෙදී හෆ්තා ගෂේ මේ මවුලුගේ දශම් අලුමෙන් එමෙ ෆහුන් වහදකම දියි ජින්නි ෂයිතානුන් අනේ ජින්නි ෂයිතානුන් අලුම වහකි අලුමෙන් බිරුගණේතෝ ජින්නි ෂයිතානුන් දකිනුනි ජින්නි ෂයිතානුන් අලුමෙන් දෙක බිරුගණේතෝ මේ මවුලුගා කොමසර කලවන වහක දක්කා වානි මෙදී හෆ්තාග අලුම මේ හෆ්තාග හම මිරේ ෆෂාන් ඉන්ෂාල්ලාහ් මේ මවුලුයි නහනත الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم هذا كوري ريغا ألغون من برنامج نمالا فاني موضوع جني شيطان ألغون من غتك بيروغانيتو هم غتك ألغون من فنيجي مدني مي ألغون من جنا فهار جني شيطان دك بيروغاناتن أدي هم فدان يمهون وكي خاصة بارتك اللي بيجن واتي يمهون دك جنا فهار بيروغانا تان ألغون من غترين جنا فهار فنيجي مدني الله سبحانه وتعالى mi tiada Allah SWT jinnin naves adi ham fada insin naves tafatu ke barta devwa fe tiagotun adi jinnin na wakin khasa barta ke devwa fe algon men kuriyege mige bay program ta gosfawane mi tibano jinnin ke terem bay mi mane bana bay jinni ta etaketi mi ege sifa badal koreve wahake adi ham fadan etaketi ke terega adi tafat barugo taketi wa kama adi ham fada efada ek mawlu ta algon men mige kuri program ta hoga iswe gosfawani enga mifada tafatu bartakin ebe dibegen ebe jinninna ade mifada eyaki galgon men insan noves dibegen ebe bartake ennamas algon men visna fikru kollamvi mi kamuga ade mi te ade jinnina bartake lifawa hinduga algon men sebe dibegen ebe emi honna khilafa bay kala bartake dibegen ebe enga mun ebe sale galgon men mi gabul hoge nuane mi girafara mi fennani ade algon men jinni deke boda biruganata hagigatu algon men mi heddeke birugatakum mi heddeke ma boda birugatumaki gina faharan ege undagu emihege faratun annaka mi algon men hayatu gas gina far dimawa kantata sukul ta hogais kujjedeke mi heddeke birugannanya emihe boda biru dakka usul me enani enkam asu jinnichesa gina faran aharamen mi tiade algon men teke boda biruganna kamga wanama etake algon men na biru dekkoma hayatu ege fursat hulwa devigen edani ege badalu algon men nan ebe dibegen ebe bartakin etake mi hagiyatu algon men deke etake gena fara biru gannan egotun algon men hayatu isnadam wi Allah subhanahu wa ta'ala algon men isna tiada algon men insan himaya korewmattaka malaike bekam lavwa febe algon men mi kurige program togas bayahege ayate mi algon tere mi heko adni didan oshonna iruga ayatul kursi ke waf kam gawana algon men himaya korwana adi bekal ko malaike bekam tere bekal algon men fatiswanden mi mane mi himaya korewmattaka hunnane kamuge waqta bayan vehinga jade hem fadan Abu Hurairah radhiyallahu anha ade fadan shaytanun getere mi ka badal wegin edima hadisa gasmi wahaka bayan wegin mi program ta hinga ade fadan algon men Allah subhanahu wa ta'ala e bongonna mi Allah subhanahu wa ta'ala ugonna de wa ade tade fadan Allah rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ko de wa ve bay du'a ta ka bay zikur dan algon men kofi kam gawana etakati ga no ba kam algon men salama ve min juwana kama mi ade fadan algon men geta
ade fada shaytanun kiban salam evanaka adem fadan algonda menna war gina fenna kamen hagigata mi algonda men kirti qur'an kiyawal ma ekige etakecce tafate ki undagu taka tafate kandata vegendata engam algonda menna devwa fe bartaken ehna algonda menna gina fahara mi asmi haygatuga mi biru gatun adi shaytanun deke nota jinni deke mi biru gatun gina far mi binaif nonnani algonda menna kudeirun sure mi anga ade faad wahaka taka filun taka mi fada kandata hoge tere gina far kudin birugenno mattaka nota kudin rangalu kurumge niyatu gina far mi kiyadeni komis jinni ge wahaka nota komis furete ge wahaka mi fada wahaka tan haygatuga mi yannani ade medan filun ta hoges gina far mi honnani ebba far algonda menna gina far mi dakkadeni etakecce ki war bargode takete kama adi hem fada algonda men insanu woni mes barwada takete kama adiham fadan me algonamentere wor baika wahaka foitta ham fada ek mi manik jinni shaytanun echi barwada kama dehe ko de fada wahaka takaiche haykatu mi fada wahato ge sawun algonamen gena farman biru mi manik algonamen mi timene birugatu men geterega adiham fadan algonamen ge mi kurien huri program taw ganna adi jinni nota shaytana insana gaya wadiganna es sabab wei hisabu wore mi biruganejje kamuga wanam mi ane shaytana wadiganna es sabab we mi hisabu won birugonejje kamuga wanama e shaytana haygatuge doren huluwale weni e shaytana algon menna ge mi hajgon tere wadiganna no talgon men wacce baru forum engam gina fara bagote ki algon men tere mi honna mi sabunano ka andiriga nota efada tanek ekanima akanik tanek go honna gena fara birugonna mi fada kantata ka hor mi fada filun taka mi fada ad khurafi wahaka taka kanto ge sawon ehna mas algon men hagiyatu go wakil koronje farate ki allah subhanahu wa taala adem fadan algon men be rakka tere kamuge fiyawlata algon men mi algon men be dakwa de wafa egotu algon men hifaf kamuga wanama hagiyatu algon men waccan ad shaytanun nan ebe saliga baran algon men kan foruwen adem fadan waran hagiyatu ga fasehe gotte bunsa algon men gewonna re mi algon gewonna re koronje zikru ko fikam ga wanama isa mu ege bade amam wege bade shaytanun kiba adem wada su mi tadem wada ege mi suratul baqara suratul al imran adem wada ege tadem wada ege namadu ko rewe kam ga wanama shaytana ege ka karunu ema mi fada mi wara kudi kan ta wuri hagigatu ege samu algon menna shaytanu kiba minju wewen ema hagigatu algon men mi denegadden je kamaki algon men deke hagigatu ga shaytanu wes biru gannane mi hagigatu algon men etake de gannan je wara mi bodan hagigatu ge etake algon men deke biru gannan ehna wes kina fara wagot ki algon men ge faratun algon men iman terikan adi kudawuma allah wakilu kurun kudawuma adem fada algon men kuranje zikru taka kanta nukurum ge sawbon mi adem fada algon men kan mi adi mi hagigatu deken je gota khilaf algon men dekum ge sawon ka biru gadum ge sawon hagigatu ga algon men ge tel mi fada kanta wade ganani e shaytana ge mi hagigatu ga e shaytana wadigatu mattaka algon men e fursat e jen e hoda mi hagigatu deveni engam hami algon men abus qabul koranje kamki algon men hagigatu ga mi algon birgon nje he farat ki allah subhanahu wa taala kan allah subhanahu wa taala algon mi algon men birweti wa kamuga wanam algon men shaytana ge enoba kam algon men salame ve minju weganda هذا شكرا جزاك الله خيرا الشيخ محمد سنان ادي ما قلت كوريا مدني علمي خزانه دوي ستة سالس فسونا بروجرام المنجي مريجي خاصة موضوع كي جني شيطان كي ركعترمو ادي سؤال كرا مسمس كرا واني اي ال جسم فهو هستم كرا دو كل وافي بفلج نان جسواني فهو دين هتي هترات جسمس كرا واني سؤال تنگ اسم زريان فنو هد هنجن قلت كي اي ال جساف هستم كرا دو كل وافا سؤال ليواني فهو دين هتي هترات جسمس كرا واني شاول من كوري هفتاغا مي موضوعا දෙතින් නොකුතා නුනි ගඩි අලමන්ගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් නිම්බාලන් ජෙහුනි ඒක තෙරේග ෂයිතෝනු උඩුන් خبرත වගන් අඩුහම් එනුකුතා අදි ෂයිතෝනු රමදෝන ම කස්තර අලම ගුලේ කොතන් අලමෙන් ප්‍රෝග්‍රෑම් නිමුන ඉරගා එනුකුතා අදි අලවා නුදෙ නිම්බාලන් ජෙහුනිම අල මෙරේ ෂයිතෝනු උඩුන් خبرත වගන් අඩුහම ගුලේ කොතන් ෆෂා بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدي من شخصنا نقول كفاحة الفدان أكيد قرآن الله سبحانه وتعالى أقول منا إرشاد دبا أنقوا فندي شيطانا يا مخاطب كشيطانا سينزار كربا فاني تيمن إله بعرتكم ترين إخلاص تري تقوى ورصالح علونا كده إمهم متشك بس ماجن نكما إنما إنسان دنيا الله سبحانه وتعالى أبوا فاني إنسان امتحان كرومتكا insana tafatu gettokun allah subhanahu wa taala imtihan kurba egotun e imtihan furiham wegen dani imtihan ge maqsad hasil wegen dani insana ga mi heokamuge barakai insana ga nubakamuge bare levige egotun
heokomuge bare komme insana geswe heokomuge barakai nubaakantata ka amur kura bare nafsuga lebifa wani insana imtihanu kuro mattaka egotum ma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa foe mi komme insana ges ma minkum min ahadin illa wukkila bihi qarinuhu min al-jinni wa qarinuhu min al-malaika evs mihe kunueti baamehunge tereng mi defarataka hawalu kurefa nuwa mihe kegmanik defarataka baro insana gaga nuhinga miheku nuwe ei jinninge qarin enag me insana nubaakantaka amur kura nubaakantaka waswas de qarinen enaku ga heda kura miheku nota farate wane qarinuhu min al-jinni jinninge tereng enag qarinen wa qarinuhu min al-malaika adi malaikatu tereng qarinek enaku wane enames me defaratu baru nubaakamuga baru balikurumaki imankama taqwawarikamuga sawbun ena hasil kurekam enames ena imankama taqwawarikam hasil nukuranama shaytanage waswasta balikashukura maseken nukurakamuga anama enag maccange barata gatevegen daane emima adis kurafani kom mihekos mi de baru ena ko qarine gotu ena ko heda qurane den ashabe kon denne qalu wa iyyaka ya rasul allah e allah rasula kallege faanu ge samatti tividalu ade qarinu tibben hey eg mane ki shaytanu ge faratun anna waswasa ge qarina ka hama malaikatun ge qarina kallege faanu ge sunnanato ehindu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadis kure qala wa iyyati man kallege faanu ge samhunnane walakin allah aanani alayhi fa aslam fala ya'muruni illa bi khair enakago timan kallege faanu macchen allah subhanahu wa ta'ala wani timan kayfan attaka allah taala wani ege macce ehitere wadi gemfi ege maneki me eti kiyaman kurmugo nuwata ekayfana e shaytana amur kura nubakantata kun rakkaterumugo baru allah subhanahu wa ta'ala kayfana devwa fala ya'muruni illa bi khair timan kayfana amrun nukurane heokamaka menui en baybe folo me hadis ge murad kurwa ei ekayfana ekankam salam wegen wanikam nubakamaka amur nukurewar nuniyam ekayfana eti thabawikama migotugas tegotu tafsir kor komegas rasulullah sallallahu alaihi wasallam hagu kam gawana me kayfana oti khasa hukuma ase kayfanunge ekayfana nafsuga nuba kamaka amur kura bare nuaka me ke hadis kurafan e bare allah taala amuko insanunge haysiyatun ekayfana gas lawwahun enmas ekam wani ekayfana allah taala kiyaman ko debaf ehem bima enu ei khususiyate ekayfana aso enu komme farate den moti aamko hom ehen insanu den ke fana fedenti bihoriya insanu nakke sammi bar de bar honna na bay nem vima ekam ega bar mi malaikata ga bar warugode wegen dani allah subhanahu wa ta'ala iman ve taqwa wa aqida hardana ve tauhid rangal ikhlas terikama ko tahqiqo aqida hardana ko ega mash timage eterfusha beerfur ga amalut batta kuram feshima nifada halate ga shaytana ga waswastan ena kiwan balikashive mi heokamuge kantatten enaga ni gadawegen dani ehem wima fenna namadunu ko mi shari ehnim wajib tak rakka tenuwa hina tahir nuwe mi ule mi hunna shaytanage amal tak magfay wegen dati wakkan kurma mi hunna atafatu aniyata kurma me mudalengeruma nifada kankama ke ehem ule me kurakam ekam nufenna hama fardu fasnama rakka tere sharu ehni wajib tak rakka tere sunna roda hifazi korko namaz ko ngule mi mi hamaran duatin mi hunge mudalen arati mi wakkan korati nuniya magmatiga mi nondo korati fenna kamenwek hema insana allah taala mi wani mi debar dakwa fa insana amilla masakkatun allah taala ge mi ehiter wedugannu aykuga fallon terkam ayku ena jeheni egiten shaytana ge baru dakko enega macchak heokomon amur kurumuga baru gadakurun ei hagigatuga me duniyage insana libun maqsad hasil wanakam kei insana ga maccha nubakama ka amur kura waswas dene faraden ekkam goana meg mane ki duniyage insana libumuga maqsad e kudera kunnete ermane ki malaikatun tibbahen ama tibbane beskala me nuba amal nuko mane ki nuba amal kur waswas neti em shesinan go ha ki tura me danno ali algon men kamen ei algon men allah taqware biruetwe khushu at-terive ekalan hadrat algon men rujowa kam goanama allah algon wakil kurane algon men na eves gellumen ehm esfarat kan nudena kamuge me hardana aqida an wajjikum wan aqida ga ahluwarin deke jini shaytan basama biruganan efoge den algon men balalane me wargina me hun dakka wag dotto me algon men na me hun suwal kuran wargina me kahinun kare nudashe emi hun dakka wag aduna hashe
bone pra shehu mi by far ma heddu se mi hekar goskin kiyech dimawi hen ena kiyadine hurihachchen hama dimawi de mi nedo gocche dimawi enedo gocche dimawi de mi men gosem hun dakka wahak dimawa wahake acchi waragginange agurman terega mi hun dakka wahake enas suala kihinen heye mi wahak tam dekkeveni koba he mi hagigeten eben heye mi man Allah rasul Abdullah ibn Abbas kiban riwaya fawe vidalu qala akhbarani rajulun min ashabin nabiy sallallahu alayhi wasallam vidalu man nabiy sallallahu alayhi wasallam sahabin terem befulako timan kayfana khabar devie annahum bainama hum julusun laylatan ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam emihun edreg man nabiy sallallahu alayhi wasallam arhuga ishinde wadagen tibbeeye ekayfana majlis rumiya bin najmin fastanara hen tibba tari me agon me kya gini hila agon men diwe me ken gini hile diyatam ferune adi ege sabum muli tang ekkon aliwegen diye warag fase waragina fennana hen bay dere ham men waragina me gini hila hen dati den ham tari echi da hen fenan tari da goto fennan henifa ekkon muli tang aliwegen dati fenune den faqala lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam madha kuntum taquluna fil jahiliyah hadis kore migota mihem mi hadisa hingi mikahalakam fenijjiyamu egota tare egota ecche dati fenijam jahili zamano kayem kike bunan ekama behotun kike dekeni ei argument teres mihun kiya ecche hore komme falsafa ges mihun gabu ko rakumes khal aqidan hunan adi haggu kom guys batil kom guys ka kan taka guli din ashabe kon dannawani qalu kunna naqulu wulida al-laylata rajulun adhim wa mata rajulun adhim timammen jahili zamano ga bune uleni mire warugada shakhsiyate ufam vejje ehem begenne ehen evi ali asiya mereden warugada shakhsiyate ufam vi wa mata rajulun adhimun nuniyam ahama erega warugada shakhsiyate marugen diish ehem begen waakameke awum teres kiyan men avidilla fa wara hinna komes boat ge nevi miha marui eka echi kiyan men eves ka dalil mach dakka wagen em e be fulunge vistum mihri jahili samanu egota agumane fenane ke handuketa iruketa hifima sebefun vistum huri mi ei kommes ekefan darikalun mi avhare duhoga aruketi pema ibehulun vidalu mi kommes mati mihogo avhare wegen ne mi iruketa hifan ei befulun vistum huri gen jahili zamanuk den rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuravi kobakan ege hagigi mi gotaki me kayfanu ke masu unganna dinu war rangal uslub mi das koden mihar me tarboi befulun dakkana me kawa ke kayfan suwal kurwa fana ke jawab e me hadisa ekko das kodwa den ege jawab anaka kiya debani e unganna dinu war faadar usluben ei suwalen ufadda fe suwaluga emihun tere eka onnoge rangala emihun lawwa kiyadi fa den ege rangal go mistakona bayan koddinu erun ekan emihun handan hunna hadis kuravi fa innaha la yurma li biha li mauti ahadin wala li hayati hadis kuravi e tari nuwata egoten eda echki faharek gaves mihegge maraka nuwata mihegge dirihurumaka daeche nune ek hadis kuravi walakin rabbuna tabaraka wa taala idha qada amran sabbaha hamalatul arshi ehnas aharmen we rabb allah subhanahu wa taala uduga kamen nimma niya kand alwaf kam goanama mi sabbaha hamalatul arsh arsh ufulla malaikatun e khabarat ekamaka enimme amuraflaka tasbih kiwe yaako e nimme me khabartan uduga feturen fashan thumma sabbaha ahlus samaa alladhina yalunhum hatta yablugha al khabaru hadhihi as-samaa ad-dunya din ya jihigan dara uduga ahlwarin ama e khabara ekko tasbih vidalwan muli udutakuga allah subhanahu wa ta'ala ge e nimme magge tasbih taka malaikatun tasbih vidalwan egotun gos ege dashugawa uda hame khabartan as فيخطف الجن السمع فيقذفون الى اوليائهم den duniyege uda hamen e khabar ama misormen jinni shaytanu esormen e maccan uduhi bayin riwayat eketen ekchigge ehiga ara ed khabarta udu me dashuge bimuge uduga dekeve emme kaare uduga dekeve wahaka khabarta komsoraka memihum aduwa den wayarmuna bima jaa bihi ala wajhihi fa huwa haqqun den esormen fassalu mattaka aslu me tabawa ecche me
ويقذفون من كل جانب emi esorman fassalu mattaka taba me udu kolle weccen asmi hileki gini hileki ege ali assukudu fennan den hadis kurwani wa yarmuna bima ja'u bihi ala wajhi fa huwa haqqun den emihun nan e ardiwun ecche ardiwun gota ebbes kala badalen neti genes kemihunge kahinunna shaytanunna mehunani bimugati be kahinunna gulifa insanu tenti be kahinunna e gena khabar badal nukon eti eggota genesikam gwana me hagge ke manake ekama hingi khabar emhuna libfoti ولكنهم يقذفون فيه فيزيدون انمس اميهم ايغمچ انيتر كرن اهم فيما صحيت واتي بايفار باي خبرت تدوني اهم عائشه انها بدالوي قالت قلت يا رسول الله تمن الله رسوله ان الكهان كانوا يحدثون بالشيء فنجده حقا باي كاهن دكا واهكت دماوي دكا واهك دين حديث كره قال تلك الكلمه الحق يخطفها الجني اي ودون اجنا خبرك استدو خبر جنس جني كاهن ميهان خبر دينما فيقذفها في اذن وليه دين ايش ولي ايش مي كاهن ميها كم فدرو اين اس اي خبركم مشكتكم ديني ديني ويزيد فيها 100 كذبا دين اكلا اي خبركم مچ كاهن ميها ساتيك دوغ هده එකම එක්කල සතේක දොගු හදාරුග ඒන හදා සතේක දොගු මේ ගබූලු කුරණි කෝච්චික මච්ච බිනාකෝ එක්කල දුහ දිමාවියනකො මෙසෙච්ච එහෙම ඒගේ මච්ච දෙන් එන දක්ක හුරියා වාහකේ තෙදු කුරණ එහෙම විම මීහෙග්ගේ දක්ක වාහකේ දොගුතෙදු خبر අහරුන යගින්නවා කොමඤ්ඤා නෙගේ කො නෙමිහුක දක්ක එබ්බස් වාහකෙන් අහරමෙන් ඉතුබාර කො ගෙනවාන එහෙම වෙගෙන් කාහිනුන් ගාත දියුන් අබ්බෙලුම් ෆාල් බෙහුන් බෙලුන් රමලුජහුන් මුස්තක්බල හොන්නෝගේ කියා දිනු මීන් කමෙක් කොරා මීහෙ ගාත දියුන් Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahi kurafan be hadis to gaso banata arrafan aw kahinan mi arraf mana kabbala mihin wat kahine gatan as kama ka fasalahu kama ka be gutun suwal ko finama lam tuqbalahu salatu 40 layla mihi ke salis duk namat qabul nukulanko be riwayatu ga man ata arrafan aw kahinan be riwayatu ga sahiran sihur wari gatan as fasalahu kama ka be gutun suwal ko fasaddaqahu bima qal ena buni echi tedku fi kama gwanama qabul ko fi kama gwanama faqad kafara bima unzila ala muhammad emiye koni muhammad ufana bawale takich kafarofe eha boda ekamani mana koref enmes mita agon men nokta eki bay faharan esormen midennai masekkatun kommeswaraka echi eba atla maneki esormen ahme bekka khabarata fora dengas bimuga tibe esormen go waliyunna emihunge kahinunna me khabarata dinima emihun anekka etebbar dogtaken hadafa miti migenen aneka jinniwes esormen saneka ebar olwafa genes e khabarata den hema min ebbes khabaren algon men emihun dakka ebbes wahaken algon men qabul ko genwan enmes emihunge masekatuge teriyage men kurakame gotuga algon mitanga mi faha kulli ade kurimitni ilmi khazana ge duisat tasaris faswana program swa kuram sms kurawani ai el jessema fahu hustan kule du kollawa fe be fule genan jessawani fahu den hate hatra hate sms kurawani swa tan sms ari ms fonuvene ai el jessa hustan kule du kollawa fa swa liwani fahu den hate hatra hate sms kurawani shamana waragina swa tan asubur kin to swa kurid dan danu adi mawdu hama iben adi sagumana kuri agon hene agon mawdu gen gosa kane dotto moni masene vidala ms wa demme mi samir gati wahaka fala gulen me bay kahenun eba tidalen hama wahaka ba kiyade fa etu ko suri wahata ka jisa ba kiyade ne ga mi ganu mi fa kolle nokuta ki mustaqbal se ba kiyade den ane bay me bune sama dimave hame e ma kurin ha miyak bune fen etchike hame dimavi e kinata mustaqbal ga wahake mita astu hagigatu ga me ane ghaibu ga wahake ka wani boda mustaqbal ga wahake Allah taala kamek oduga nimmeima e khabar esoro me genane harmanna me ke ngumu kuri emek manek mustaqbal ga hinga kamek ga wahake e boda me kahenu me ane me ga norakka nukta ek ehem wima ebbes wahake mustaqbal ga khabar e samadimave da faharek ekamko e dimawani koche jinni shaytano badalnuko genes emihunga waliyunga kamfatan eti ivvima egmane ki kahinun kamfat eti ivvima aneka emihun egena agota badalnuko bona dimawa ehen dimawa eti dimawima eti ei emihun dem baaki dakka huriha doguwa ke tedukuran onneti eya ekkos hadis kurne sateka kaziba sateka dogu egmachchen hedima sateka dogu qabulu kurani kochche zariyai ekkala do dimawiyen nu hekiya එහෙම විම මිතාංග ඒ ඉෂාරක් කරවනි කොම්මේ කාල خبرයි මුස්තක්බල් කම ගාවෙස් අදි මාසි කම ගාවියස් කොම්මේ خبر වෙස මෙහෙම කියාෆන් අදි ගෙනස්සන් දෙන් මේ ගවාවතගේ කාහිනුන් නකි නිබොඩ ජමාතෙක්ගේ ඉමාමෙ අනේක ජමාතෙක්ගේ බොඩ ගේංගේ වෙරියෙන් එනෙක් එහෙම ඒනගේ දරුගා ජින්නි ෂයතාන මාසේ කරන්නේ බේනමගේ කොබාත
kahina na jinniya ekkom me ittifaqa ki Allah subhanahu wa ta'ala fiwa ehem faratak maniki jinni shaytanuna mistakun alwati kuram kahinuna mistakun alwati kurmattaka veve ittifaqa insanu magfuradu mattaka ve ittifaqa kahinuna me shaytanuna ekkom me veni em vima me bolugaris salis gaagaris salis komme kame jehunas ein kahinun gatan as emihun ebuna gota shirukuge duai komme shaytana kechche katilage shaytanage nanganegen taviden alage mikhala kommes kame koggeno emihunnaga duniyage nole em emihun mole haya gulfam wani waki mihaka em Allah taala fi ehm faratika wakil kurma em faratika barosa uma emihun mole hayataki waki mihek de khabaren egota bun hagetuge warboda mana kura insano alakon korun insano alwetun istandi mana kore em me khuriha kahin gufrat ekkibawe tima Allah subhanahu wa ta'ala me kurmatla ekalange dua korun ei hagetuka din algomen amru kurafkum em ekakan kon duru anjen dengama muhim nukta gon faha kolla by far wadaagana by fulham India Lanka Pakistan kaada bay gomataka wadaga magumati tiben ha me kahinu ha jinni shaytanunge kankam gulifa tibe mismi hun tiben tafat din tawme vedane me komme dineka niswa miheka bes muslimun nes kiya fa hennos me kahenna muslimun wana hun tuene kafar vedan buddhistakas vedan nasarakas vedan yahudiyakas komme sen dine miheka bes gos mimi agulman tere bay beful ham gos eba abbes takka fa nuniyam test kollu mattaka suwale kollu fa kine bune veden ena kiya den inde fa kiya den kalega ailag metem mi ennunge ege tere metem mi wane maruwen gosunu heye de mi gos muhrachi kiya hon kiyama rafa mi mina kiya hurach me dimawani eha mina dengene tay kuriyam kantabes ya timanna haya mina ki india miheke timanna ki divessike duwotuna danna mihenno ekam timanna ge hayatuka kurin dimawari kantaka atchis mihar mina benge ehm egmane ki mina ngene den waragina kantat ehm yoti ene chance dip ekam suala kihinen echene ngen echi ene khabarta genestene jinni shaytan esor manna kiyama sikundu koletere ettena datur kurame em insano magfuradu matta kehuriya mawlumat hagumanege misal iremasa bektun suwal ko fedu aji konta gole ka hukam enno ta wonama kiyala den bunane miyon engeni ekam engene wasiletten emihunge buri bonahen e mawlumat ekkoggen emihun na mistak magfuradu matta kehuriya achi kiyadin bay farache dimawan ana bay far dimarenu adakam dimawa etige zariyaen dimanwa huriya achin emihun makara hilen hadan emma mazi gwa dekkes mustaqbal gwa dekkes ebbes wahaken algonmen teduko emihunna itbar kurun e islam deenuga mana kurafkum bayt halattuga hadis ga seri miha islam deenuga Allah bawale takicche kafarogen dawar kameke efada khabar tedukurun efada che gabul ko ganwa ekgudukas she me mawduga hawaragina wahaga tahmadak kayborena samades deswa kolla taneget mehun bune gege ga kursi liyewa hunna kommes ecche misalaka gandevyas posterevyas egeyaka jinni shaytan nuwannane me kiyare teletto ade mi anu mi importa misnan je kama ki ade Allah subhanahu wa ta'ala ade rasul sallallahu alaihi wasallam chekiret qur'an bawala wa fani mi kiwe ecche gotuga eve saga livigen wa ecche gotuga no ebala kiwe ecche gotuga em kiret qur'an ge aslaki hagiyatuge e kiwe ecche gotuga eti otum ade algonmen macha wajibege man algonmen kiret qur'an kiwa adi ham fadan fotun algonmen ade nasih libigani ade sadin fadan algonmen fotun algonmen hidayah libigani algonmen mi algonmen ulama gulun islah kuru enga mi hagegata ki ennamas mi algonmen be fara fene geta huga bay fara lif ayatul kursi nuwata mi man qul huwallahu wa taqul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas fata ichitanta ilwafa hunata ennamas bikan kama hade mi taade evs dalil rasul sallallahu alaihi wasallam ki ban asfenwe ennamas algonmen nan eboin ade rasul sallallahu alaihi wasallam ge farapun algonmen eben mi engen algonmen nan mi kirit qur'an ke shifa kam algonmen ge mi maddi ko sun je baytaka adem fadan algonmen ge mi ruhani go tu me je baykada balita ko mi ane mi algonmen me je balita ko ge shifa kam kirit qur'an ke ega mun kirit qur'an shifa hodan algonmen nan asumani kiyawagen ade hame fadan e mi mani kiyum getere ade me rasul sallallahu alaihi wasallam e buhuri kirit qur'an ade mi mana ko ruqa qurawafa mi mana ko bali mi hona kiwa de wa buri ade fadan bay farata duwata no ga ade pro wan ves kiwa fa e buhunne enna me se fa evs hade gane bayamen as ade gegga elwa kan nuwata baki mi hege gaga kirit qur'an lefa alwa kan efada kame
mi adara rasul kiban sabitu wa kanne ega algon men e gege elumuge badaluga algon men e surata kiyan note e ayatan algon men kiyom vi kiyeban algon men ge uluma gulun islah ko fi kamuga wana ma hayatuga jinnige sabun algon men salam wegen dan adem fana rasul sallallahu alaihi wasallam kiban asobe mi ebave algon men getan ade jinni shaytanun kiban algon men rakkatir kurmatta ka eben egega suratul baqara suratul ali imran kiyuma asebe ennamas eve salagane liyefa bahatta kan asfenne adem fadan algon men nan ebe ge wanneruga algon men ade allah subhanahu wa taala ismu fulun ade algon men ge wannera mi ekura dua kiya fikam ga wanama erum wes ege mi ma shaytanun ke ban salam barakateri wanekam eve hadise ge bayan wen asfenne eve saliga liyefa ge elwa kan nota mi ha gaga elwafa bahatta kash wallahu alam ade kuri medeni ilmi khazana ge 240 faswana program أمنا كم مري استوديو كم تبي الشيخ أحمد سمير بن إبراهيم ده الشيخ محمد سينان شالمنا هم كم رملو ما هيك سما أديه واه كم شيطان رملو ما هو كاستول إلوه واه إنما بس رملو ما هو سما نبأ واسوا سما إتان عادة هم ده رملو ما هو بار بورن هم نبأ كان تنوني واسوا نبأ واسوا تهم kurai phone ena mas kommesara kan hore kinetto mani kastol eluwe eruge sama nuba kantaka waswas annani kiwe kan admi mehmas mi masala warde fa hadith ki sahih bukhari adi muslim warde kan aso hadith manik muttafaq alai hadith ek macha mi de sheikh ittifaq fa hadith ek sahih kan de be shakkene abu hurairah kiban riwayat fa basfulai vidal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربيه إذا جاء رمضان فتحت أبواب رحمة رمضان ما سأسيك مقارنة ما رحمتك دورتهم هلوة إيجا إبارمي وغلقت أبواب النار أدي نركاك دورت ألفان دورت وهي نركاك دورت بندو كربي وصفدت الشياطين أدي شيطان كستولوه إيجا تريجا شيطان تريجا علم المدال فاني أي مرضة الجن مارد إيجا تريم وكي جماعة وكي بايك ඒතරෙන් කස්තෝලන හුරිහා මිහුස්සකම් කස්තෝල වාකෙනු එනමස් ජින්නින්ගේ තෙරේගා ෂයිතානුන්ගේ තෙරේගා ආම්මක මි මාරිදුන්නේ මි කියා දරජයක බය කස්තෝලකම වාරුදයෙන් ආස්වාමි වනේ මි කොමෙක්ස් එහෙම අවමන් ෆෘත නුක්තා කි හදීස් වර සාෆ් කුෆෙනෝ ෂයිතානුන් කස්තෝලක අදේ තෙරේගා මාරිදුන් වාක බයන් කරා එමෙම ei ෆෘත නුක්තා කි අවගොන් මන් කබූල් කරන් ජෙහෙගෙතෙන් ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge devwa fa khabarta ege hagige maana ka algon jeechcha giimamba ei komme algon men ege hagige vishnun kamuga shadin vishnun kamuga ves ekan oti ehenkan algon men qabul kurun ei algon men iman kama algon men ge aqida gulifa masal enas mi wasala ge limaren ge bori wa dakka mi gotun mi imam ahmad bin hanbal rahimahullah mi masala ge suwal kurvi mi ekefan ge darikalun abdullah vidal qultu li abi tibarna bappe dennima ahmad dennime nara al majnuna yasra fi shahr ramadan ma hogas jinni moya mi moyawati befene amati kure sual dotoi eg mani koba kinen hemi wani ekkolon e bal jinni shaytan kastola anek kolon hama agumna befene jinni moya mi moyase boy adi tidalo himesa nisbatun e madukam faha kuron komugai ne se mistakum boda taqwarakam terme jinni shaytan ge barta دبّك من رمضان ما هو إهندوغا إمام أحمد رحمه الله تعالى هكذا جاء الحديث ولا تكلم في ذلك مي ورمه من نكتة ومتك سلفهم جنقول أسلوبك مي أي شرعي نسته كريمتي كتيما أمان كندينون أي إيمان كم إم فريهم أقول من إيمان بينه قوي شرعي نسنج هذا ميساميها وتنجين هذه بدالوني هكذا جاء الحديث ولا تكلم فيه مي قتره حديث أسوان إكون قتك رمضان نوغا جن شيطان كستوله واك يتري مارن كستوله واك نم حسابون وتي حديث اسه ولا تكلم فيه ايغا اعتراض کو واه دكمگ ماننت اي كي حديث صحوگين اما حسام فرين ارمن قبو کرنج هيگتين اي كيهنك ارن وستونس ادين وستونس ايكن اوناني هنك ايما امام احمد ابن ورم مهم اصولن اگم سمالو انجه هكذا جاء الحديث ولا تكلم في ذلك حديث ميوتي مهم واردن اسه هيگي تر واه دكمگ ماننت vidal qala fa ina al asla imam ahmad gatuk aslaki ta'wil wane ki berfushun e asu hagige maana salafus salihun qurafa maane nun itur maane nu kuruf ema nukta ki koba hege muradaki vidal fa nege maane ki asu hagige tuga ilmer vidal wan ege maane ki nubakan nisbatun kodawegen diu ama hagumana faha kurek ramadan mawga nubakan nisbatun kodawegen de esormen ge baru ehem mastakabare kodawegen de jumla gotege ei hagige tuga ege muradik adi shaytanu giteren huriha shaytanu
kastol hakunu se egmane ki maradatu shayatin me keni me gota bay lafz to gas egmane ki mi nuba madu me egota misal Abu Hatim ibn Hibban ابن أبو حاتم الحبان أدينه مسبع المدالفة فليس في ذلك إعدام الشر أي نباكا يكون نتيجة ديو منون إجمانك بل قلة الشر لضعفهم أديكيت إميهم بلكش بيجن داك مرتكا نباكا أنت نسبة ما دو يجن ديو إجمانك هذا ميقول تقول مدني علمي خزانة كدوي ستة سالس فصل برنامج على منا كاستوديو كمير متببي الشيخ محمد سمير بن إبراهيم هذا الشيخ محمد سنان هذا على من جميع نكتة أقول لك الشيخ سنان هذا أقول من مهم إباه ذكر تعدل الله ما هو قص هذا شيطان كاستلف حلف فوائر وكيف مساك النبأ كان تكور بين مي بنا كنوتون مي كل منا كنوتك النبأ خيالتك وسواس تامي أنني كيف تو هاي تو قالوا بسنا بجه إنسان نبأ كان تكورني هم إكني شيطان عج وسواس جمعت كانوا إيه بدلوجا مي إباه فر إنسان نبأ كان ده بكور إيه نج هوا نفس كتير مان إيه بينوا كان تتا مي حاصل كورمتك إيه بكور مساك لاري بينوا من هو بيها نوت فاسا بينوا ميها يعني جميعها مي يعني جميعها هوا نفس جوالن كم جوا وانا ما إيه ميها إدارة هود متك كوفانة كم فدا كم بس إيه كوفانة إيه كم إيه كانت عننا هم بدنا شيطانا جوا وسواس هذه هتون كم جوا بينا بس ميهم جوا هيج كم إنسانه كوس هيج جوا ترى نوت نفس جوا كتير ಹಾಗೆ ತುಗ ದಾನ ಏಯ್ ಬಸ್ ಹಾಗೆ ತುಗ ಇನ್ಸಾನ ಅದನು ಬಾ ಫಾಫ ಕುರುಮುಗೆ ತೆರೆನ್ ದಾಕಮೆ ಅದೆಂ ಫದಂ ಅನೆಕ್ಕಮೆಂ ಏಯ್ මේ අල්ගොරිතම් එබ මේ ආදී සූරතු නාස් ගබෑවේ මේ අල්ගොරිතම්ගේ ඉන්සානුගේ තෙරේක ෂයිතානු වාක ආදී වස්වාස් දෙ මිහුම් වාක එහෙම අල්ගොරිතම් නම් මේ හැම ඉන්සානුගේ තෙරේම සෙවෝල ආදී නොබෑ මග මගුදක් කෑ දෙ මිහුම් නොබෑ කන්ත කුර්ම ඒ හිවර දෙ මිහුම් ආදී හැම වදා නොබෑ කන්තකන් ඒ ගෝවා එක මේ ආදී ෆලකන්තක වද්දාමි එහෙම ඒ වෙසගීගතුගේ ඒ නොබෑ කන්ත මිහා කුරුම ආදී මග්ෆයි කුරුවා මේ බයින් එබැයි මිහුන්න කි එහෙම හැම එකනි මිසාක ආදී ෂයිතානා ආදී හැම වදන් අල්ගොරිතම් ඒ හදීස බලාලි සදී හැම වදන් ඒ කස්තොලලු කමුගා වීනමස් ආදී හැම වදන් ආදී එබැවේ හින් කන්තක එබැවේ ඉන්සාන ආදමනක නොබෑ කන්තක මිහා ගෙන්ගොස් වද්දා කන්තක එහෙම ඒ මේ හැම එකනි ෂයිතානා ආදී කස්තොලලුනේ කියාෆක ආදී නොබෑ ආදී හුට්ටුමක ආදී නාදේ හගීගත ඒ වාදේ දෙහින් කන්තකින් ඒ වාදේ ඉන්සානා එකමුගේ තෙරය වද්දා කන්තක එහෙම අපි අල්ගොරිතම් නේ හදීස් ඒකතන් ආස් ෆවයර් අල්ගොරිතම් ජෙන ඒකතන් කබූල් කරන් එහෙන්නම ස්කීවෙතෝ මේ ෆාෆ කරවෙනි රම්දාම් මහගනොත් වස්වාස් මි අන්නනි කොහොම මම හම් කොරින් දෙන්න විහෙන් ඒ මිෆද සවබතක හිදෙස් එබ ආදේ ෆද වස්වාස් තක එෆද කන්තත් والله අමන්න ෆෙනේ එත්ත මිසක මේ රම්දාම් මහ බයි ටීවී channel තක ගින ටීවී channel තක මේ ආදායක් මස්ම ඕන ප්‍රෝග්‍රෑම් තස් කුලි වරචි දස්තන් කුල ගිනවේ එත්ත මේ රම්දාම් ඒ තීබෑ තීරෝ එමෙ නෑ අද මේ ගානේ කුලවර්තක හම ගිනවගේ තුරුම දීනි ප්‍රෝග්‍රෑම් තසර ගිනහම අම්මකෝ රෝදම සීමා තංගොලේ ගිනවගේ බදේ හම කොම් මෙහර මේ ආවත කිමි ෂයතානක මස්සක ඇඩ්වාන්ස් කො අසු කුරණි ඒ ඉසරමෙන්න මස්සක නෑ අවගමන සිස්තාන අවගමන මස්සක නුකුරේ දෝසනේ කුරී බෑග ඔච්චිසච්චි රාවා බෙට්ටේ තෙන්න ඒකතු මෙහර ඒකාකන්ත කුරිය දෙන කොම්මක නිස්බතුන් බදාෆිය මේ අලකුන් කුරාද ගින මිසාක බොම්ස් ෆර්තන දෝසෑම අවගමන මිස්කිත आमुको मुस्कुल उमर मीहु मिस्की तो कुरी सब जागो होता मीहु न करे नुलिबे मगमत नुनि जागे एंदा मिस्की फुरी फोन हुरिया मिस्की ते माले मगतो मे हुरा मेंदुर नमाद मे हुपुर नमादस मीहु नदारंग आमुको मिस्की ते फुरे माले हम आगमन फेन राइते रगो समेगत कुरिया मिस्की ते फुरतो दु फुरी बंडुला फोन den en gos by far madom dek magano samukon e mastaka bur hama gena me alkon kom miha gena me korwan kewa ai dunia bay masaketas komosar kon huttara far madom mo roden ma khasakom mi hun tibe war baawar he amarten hama getuga ramadan mo me korun niunge iman kama takwa kan ituru rodama sasiam hama ek he okama masaraka muli gawm ekko badalwe gen dati be fene den bay getere kan ubaka turikam gawi namas astu algon menge muli රමදාන් මහ වල්ගොම්ෙන් අලකොමග මෂූලක මුලේ ගවම මෙවලේ ගොත එහෙම මස්ත උලේන මුලේ ගවම වරබ්බර රංගල වෙසෙන් නත මිසයක ඉෂා නමාද හම මෙන් ජමාත ගොසස් හුරිය හැමෙන් තරාවිහ ජමාත නමාද කොගෙන් අnder උලිය හැමස දෙන් අලකොම කොම්ස් කමෙක් ගිනමෙන් උලේ තින් ෆෙන දේ මිසයක දුනේ ගෙහෙන් ගොම තබ්බා මිසයක මදීනා මක්කා තන්තන බලාල්ෆියන් දෙන් හම වරක් එක්ක එහෙන් එබ්බස් කම හොන ෆෙන්නා හම දෙන් මුලින් මුරියා මිස්තකුන් නමාද කුරුන් හරමක් ගොස් නමාද කුරුන් ඉතිකාෆ් කො zikr කො රෝද වෙල්ලන් දිනවා දෙන් මෙන් ගොස් මුලින් හේකන්ත ෆෙනානේ මුජ්තමාතෝ එහෙම අවගොන් මෙන්න අස්සු රකව නසරකු මිස්නාලා ෆි හම හදීස් මුරාද් වර සාෆ් කො බෙෆෙන කී වෙගෙන්කන් ඒ අලකොන් මේ රෝද මහෝගා එහා වර මිස්තන් අලකොමන් ඒ කුරිමත් දනි ඒ හම එමිහුන්ගා ෂයිතානාගේ ಭಾರತ දවම දාති තිවිදරන් හම හේකන්ත අරබ් බෝඩන් හම රම්දාන් මහගේ ඒකි තුරුන් අද අලමන් නමි හේද කුරා හේද කුරුමස් හේද අල්ලාහට හේද කුරා මේ සහ වරගෙන එනත
ශමී ජින්නිය කුරුබන් කුරාවා කලම අඩුවම කතිලාවාක ආද මේ සමයක මේ අවුන් මන් කුරින් ඉෂාරා කුරි ෆදන් අස්තු හගියතුක ජින්නි mi kurama shaytana mi kurama sekete gihama insana magfuratu hennot Allah taala fiwa ehim farataka insan laba alukon kuru Allah taala fiwa ehim farataka insana barosa kuru ehim farataka insana du'a denno ehim farataka insana mazda ehiterikan hodu ehim farataka insana kuttam egiterega shaytana mi sayida jehum misala ka umana ade wargina meena regula meena mihe irwara gadiga meena hen hore mi irwara farata mihen ulaniye irosse gade komodu mihen ulaniye mi konkawato me kuran algon men assu sharegotum hudda aamko kura hudda namadevves sunne namadevves irwara gade ko osse gade Allah hottaka kurmes mana kurayfa ei shaytanonna sajida jaha mihu ira sajida kura mihun ei shaytana e sormenge dalu dikkura ko mani irosse gade iradi mara dikkura ei ira sajida kura mihun ge sajida shaytana jomatta ehma e gadi ga algon men mana kurayma irwara hun nagadi osse osse hun nagadi ge namaz kura nika emihun namadennu nuba watterakam huregen egaditoga mi shaytana alukam bekuna hage shaytana sajida jahan ehma e sajida jaha ei ki kurantu ei ena kura kantettoga baru gadu kurumattaka shaytana ena ba ehi terikan gadu kurumattaka algon me insana ka bas gurbam vi walaka boda gurbam waraka insana agumana boda ehi teri so agreement em kurun ade agreement ebbasum ga shaytana buna kantettake rangala koddini ma den me ena buna kanteke shaytana mi koddeni මේ ගොතුම් බලාෆම එබ්බස්සු මෙගේ ඒගේ දරුන් එන කොරන්ජේ බාරු කන්ත මුරේ ඒ අගේතුක සිහුර නොහෙදෙන මිහ කාෆර්නුවේ මිහ දීරුම් බේරනුවේ කුෆරුග මිහ මච්චද්දිය වරක අල්ලාහ් තාලා කලාම් ෆුල ඒලාග ඉස්ම ෆුලතක මේ මිකංකම ඉහානති කොන් බොඩ කන්තත කුරන් කෙරුම් වරක අදි නුබෑකමුග මේ ෆාසියකමුග මිහ හද්දුෆානා දිවරක එන හත සිහුරුග ඒනාගේ ෂයිතානි බාරු ගදවන එහෙම ඒ සිහුරකි කොමෙන් ඉහාර නොකියවිස් දස්නු කොරියසම එනාමිල්ලේ kufuru kanta daskuram mejen kurima shaytana enenge hiterun ei astumi kan onnogote em egotun Allah attaka echi qurban kuram mejen alukom engei ehma me sihurwari me hadagote ki esormen attaka echi qurban kun esormen namun echi katilane algon wargina fenna nam algon terega magina fara mikan kan kuranis kurege ka mudimun me me hebba kam kiden me gati mudimbe em me dini gotum bay war bay befonna me engene mikharaka makura kuri zamanu ka wargina abun mikaran kof doni balam men diyama mudin be karen odi balam masri mahatunu agoton odi balan jeni wahi gotaka wakimiha bele masbes beeni egota men gabu koran den diyama buna ranghale katilash iros sekadi ranghale katila mena kantaka lealash eki Allah katila chenu eki ei shaytana ga namun shaytana katila chingei katila fade ellalan jeni se mahibesnu kan ekake ellalan ekake qurban koran ei shaytana qurban ko esormen nageti ellalan esormen ka ne esormen e qurban kora achen ehema Allah Taala katilu moti ei alkomaki enum farataka Allah Taala ge shuful zikr nukuro katilu evves ecche maskam ge zato huddes keum algomenna wani Allah subhanahu wa ta'ala haram kuraf ei shirk ehma ei kufuroi Allah Taala fiwa en evves farataka ecche katilu huddennuan egotun ecche katila ecche ge maska ecche ge le bondi le ecche sala miuriya kamaki aswagetuga ama shiruku ga amarta Allah Taala fi ehum isfaratake chi katilunge hudduga ma kamano mege bay waagate eburi agomonna taare hingafur bang hadisa te rat kurwiya an hafta ge program ga algon men bay kala mika hadisa taka begotu algon men aitura waha dakkala rat kurwiya shalman tere gama adwesama me sihuru hadamion khassako mi radrashu gama eba ule engetu den emi ona kiden wara baarugata ko rasho ule bay den ginamion ha birus gane me hunde ke den etchin hada paanti den alomen nan adi fe gotuga mabodu gaanun take semihunaka adi kubiri ves adi engunas nan emihuna etre fiole lekabes me fada gotaka me onani mikanta de eganna mes vahaki dini gotum bayar me war bodu massade ti vidala ham isaka kufuru weken mikan me kureveni enna mes emihuna etre elena fiole sane amakan me fene den hama ar dere ko waakam enanta astu hagetu kame ane me fiawalen alakare komme nuje me liefonna gaanonen onna kare rajya gaanu nizam puna gotum bes ei gaanu sasiga mas bonefe boy gaanu sasi usul to puna gotum jam islami shariatu ka mana kame di rajya ke manawan komme komes aneka waki gote waki masle ga waki che saaf ko lewa neti jiya ifadharate ga den ena mura meneke gaade muraja ko nyen shari manek gaanun hedifon njene shariata eggot demmes gaanunu gas waki massere nimana waki gote waki kandala fa shariusu nekkam gaanama den anekkas rujo njene shariata gaanunu ko mana kommaka rajyaka manawan islame shariatu ko mana kommaka rajyaka manawa
එහෙම je shariatu manakam ittifaq mas siura dunge manakam e haram kam ek එහෙම je manaki fiol elun ei hagetu ka kurwen kam den mi kuriga shayshana fa kurwen emihun de haram biru kan emihun biru dakkan miha misa bolangara kukulochi gayadi me annan ferima algonu duvwagen fiyam denhama duwana algonu fikkana ekam algonu hutla ekolo dar hutten dennana gayadi me එහෙම ei anek hadis gaasebe hum laysu bi shay ehunne kebbes bayennune sihurwani hum laysu bi shay ebbes bayennune ki ebbes bayennune hunaki ebbes kamano nukun wama hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idhnillah allah yajna fulakun ebbes kamano nukure em algon men aqida ki hum laysu bi shay ei ebbes bayennune ki algon men emihun bayaka wegen emihunge deki birum fikkadangos nunidi emihun algomen rizuku de beka emihun algomen na balijessene kam gabulukon emihun ratuga bana ha mahibana ne emihun sobun rata murimasrane emihun sobun rata rimmasrane emihege sobun algomen men ambideren vihane emihun sobun algomen gabu kurawatu embejeden kurukuda ilahennun to enek edaraje mihun aqida diyama den ena hunnana birgonna timanna ingili mihun adalima mihege maruwen wette ekam ena ule nikamiti halu emihun fennan eha barogoda mihen nama ene unu je hen ule kardo ekam ammuka sihur ekkam gaana wara bali nikameti mi zalilu mihe gotu gane duniyol enus nidane nus nidene ne kash ecche qurban ko ecche kiyana ke ecche kiya go se yen far kom se tak damagen nu kom se hole khadiye kom se kala kam mi jismane gotu mis kom ska gotu hunnan mi hun nafrat ter kura ekeherive hadi modu dar gotu gena duniya gulen dan ehmeja ekam ene hemmena dirulum hoda deni ene ehem mi hunna godidoni far hoda deni ene ehem mi hunge mi rizukut taka ga behin ene mi hunnoge ehma algon me aqida ke hum laysu bi shay evs bayenun hage to evs bayenun ke aqida algon men asikam goanam allah algon mitar ko fikam goanam evs kam hunaka nukuren hage to gor bergon nan me mi khala wahage dekkis roliyanna nge tawana ma dima algon men far hajja gossa siruwarin wah dekki dekka mina ga tentu ka algon siruwarin nuba wah dekkema den algon ma siru nuba wah dekki e shiru ko amalaka wadi bayem ka ganta gole dekka tentu niku mina gutta mi kasbuni samiru mi ku roliyas ngere falantani samiru dekki algon mi ga wah dak siruwarin ga wah dekki ma shaytan akka kinawani sorum fufen rich fufunima e sorumana gulun hunna mesum fufen ham rich rabwan ani kikiri kire falanda waro mena hunnana ei siruwarin na gulun hore mi hun hagetuga mi kala wah dekki tauhid wah dekki allah ekkontakum wah dekki warak kennu kuren bara kambodu ane algon me danani hum laysu bishay hunna gebes bayon ebes echenno ki algon aqida ki ei algon men allah barosa kuran ya ilaha algon men itubar kuran jin aqida ma cha allah subhanahu wa taala algon men nasru deban ade bara shagori wahata ke hama kure dane ko ngata algon mere hasan nimma mi jehani algonge wagutu hamum inshallah men hafta ge homa dogere tibona badda kollana hama mi mawdu age ilmi khazana age wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh